I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. I danas igramo The Journey u FIFA 18. The Journey igramo po prvi put, a vi ako ste gledali prošlu epizodu, vjerovatno ste čuli da nisam uspio da snimim prvi deo The Journeya, tako da ću sada ukratko da vam ispričam šta se desilo. Na početku Journeya tu su Alex Hunter i Danny Williams, ja mislim da se tako zove, u Brazilu, u Rio de Janeiro, i već na početku imamo kao malu utakmicu 3-3 futsal sa nekoliko dece. I zatim to je trening klubski, tu imamo par drillova i 11 na 11. I mislim da je to to. Sad bi trebalo da nas čeka, ja mislim, jedna intervju sa novinarima, nešto ćemo sad da vidimo. Tako da bacamo se u The Journey. U ovom hubu, evo kako izgleda. Dakle, sad imamo ovaj advance, idemo u London. Pa da vidimo šta nas sad čeka. Da, trebalo bi da je taj intervju. Evo ga Alex Hunter. I evo ga Marcus Rashford, ako se ne varam. You're gonna be fine. It's just like a post-match interview, except you'll be sitting down and not sweating. Well, you'll be sitting down anyway. Here, Michael. Is it true that the club's offered Alex a new contract? It's priority number one now, Jim. Might even have a few surprises for him. Oh, good, good. Just as long as Alex is okay. All that matters to him now is a new season. It's not just about the new season, Jim. It's got to be the deal that sets him up for life. You know, I wish Harold had someone like you. I really do. You'll be fine, love. Just be yourself. That's easy for you to say. It's real Ferdinand. And you're Alex Hunter. Alex. Ispituje, on će da postavlja pitanja. Evo ga. Hey. Thanks for coming out, man. Mate, nice to meet you. No problem. Look, I'm sorry to be a bit of a fanboy, but I used to watch you growing up as a kid. You, Giggsy, Ronaldo. I never imagined being here with you in front of the cameras. You trying to make me feel old? Nah. Let's get you set up, man. Come on. Kao što će nas spremiti da stavi bubici to što već treba. Pa sada kreće intervju. I'm Alex Hunter. This is Wants to Watch. So, Alex, when you think back to 12 months ago, you know, without a professional contract, then you have to go through an exit trial and find a club. Now today, you're a Premier League and FA Cup double winner. Like, when did you get the smell? You know, when did you know? When did you get a sense that this was going to be a special season? Mislim da ćemo sada mi da odgovaramo, da. What made it all happen? I just love playing football. It's been amazing, yeah. Dream come true. I can hardly believe I'm sitting here talking to you about it. You know, I just love playing football. That's all I know how to do. But don't tell anyone that. Okay. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Harold. I koliko znamo, on se pojavio posle tog finala FA Cupa, ali ga je Alex ignorisao, ja mislim. First time I'd seen him since he left, moved to the States 8 years ago. Have you seen much of him since? To be honest, he's just not a part of my life. My mom, my granddad, they're my family. To be honest, I really rather not be talking about Harold. But another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rivalry between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Yeah, there's a lot of history there. We used to play football in the street together when we were kids. Joined our first youth club together. Signed for the same professional team. But it's hard. Everything changed. We were 17, just left home,
Suddenly, your whole life gets turned upside down, and you gotta work out pretty quickly who you can trust and who you can't. In the end, I guess everyone reacts to pressure differently. Look, I think Gaz and I put a lot of stuff behind us after the FA Cup final. Maybe we both grew up a bit. But don't get me wrong, there's still a healthy rivalry there. Even when we were kids, we used to try and constantly outscore each other. Listen, so who would usually win then? Pa, ja mislim logično. Ne zavisi kog pitate jer će tako da budete kod dece. So, Alex Hunter, pitate on će thanks reći for coming, za man, and sebe talking to us da today. je bolje da je on pobeđivo Good i luck to. on the new season. Tako da ćemo biti realni. I da, to je to, gotova emisija. So that's it, man, we're done. Good job. Well, good job, mate. Where'd you get your questions from? And that was intense. Pitanja. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right? Well, good luck in the new season, man. All right, mate. Evo ga Gerrit, Gaz. Up next. I on će biti the ones to watch, eh? u ovoj istoj emisiji. Mr. Hunter, Mrs. Hunter. It's been a while. Can't remember the last time you called me Mrs. Hunter. Yeah, well, only seems right. Things have changed a bit, haven't they? They certainly have. We'll be outside, Alex. Top class, Alex, as expected. Gareth, didn't know they had you for this. Why would you? Won't be my agent since that mess of a transfer, have you? Dakle, nijemo Michael Yeah, well, Dešalin. business is unpredictable, you know it is. Yeah, well, I got to run. Good work today, yeah? See you later. Mate, you're not still with that guy, are you? Of course, man. Why not? Always done right by me. Well, you're one of the few. What's that supposed to mean? Listen, mate, on the level, just ask around. Taylor, he's a bit of a joke. He's a big part of my transfer blowing up the way it did. Oi, Gaz, you ready to go, mate? Sad ide on. Guess that's me. Serijom. It's good to see you, bruv. Da, će ga uzvati. Hoće. Dobro. All right. To. Sad ću treba Good to idem see dalje. you, man. Dalje You ću too. da gledam njegov Great intervju. job last season. Thanks very much. Hello, everyone, you all right? Da, to je to. I da vidimo šta sad imamo da radimo. Onda smo na ovom hubu. I inače ovdje možemo sada da editujemo Alex Huntera. Tako šta hoće da obuče. Dakle ovdje imamo nekoliko majici, pada mi mikrofon. Zašto ga ne stavljam lepo. Zakačit ga sam ovdje. I možemo da izaberemo majicu neko, ja sam izabrao ovu Black Skull, long sleeves, bla bla bla. Imamo farmerice neke. Sad ću da stavimo ove. I patike red and black. Sad možemo da stavimo appearance, dakle kosa i tu imamo neke tetovaže i to. To sam već nešto stavio, nećemo više da menjamo. I možete da mu stavite na terenu kako to izgleda. Ja mislim da je ovo dovoljno za sad. I sada idemo u Advance da vidimo što nas još čeka. What do you reckon, boss? Might be nice to pick up some silverware on this tour. Get out of here! You have to earn it first, Hunter. Koliko sam shvatio, mislim da su uvezli da igru prvu postavu. Nisam siguran. All we have to do is beat Real Madrid in the semis, then either LA Galaxy or Bayern Munich in the final. Dakle, igramo sa Real Madridom u polufinalu. What could be easier? C'est quoi ça? Izašla je vest za ovog Tora. Something you wish to tell us, mon ami? Pusti klub. Seems Lily here believes everything he reads. He still thinks the moon landings were filmed in a movie studio. Wake up, sheeper. If the day comes when I decide to leave, you will all know about it first, not the press. And when will that be?
gotovo je ova kratka scena u Londonu, u avionu. I sada smo u Los Angelesu i imamo utakmicu protiv Real Madrida. Bacamo se u nju, sad ćemo to da odigramo. I dakle, u prvoj smo postavili 71 rating i igrat ćemo kao Hunter jer je opet ovo Alex Hunter njegov karijera i ja mislim da će biti zanimljivije. Ovo već možda izgleda. Kako da se čita. No, su sad ove Galaxy. A da, igra se u Los Angelesu. To je to. Sad bi trebalo da počne utakmica, da. U prvo postup Real Madrida je ovo Marcelo, Benzema, Bale, Modrić, Ronaldo, Kroos, Ramos. Dakle, prvo postav njihova. Alexander, right? You looked good last season, kid. Sjećamo se Ronaldom. Have a good match. Dobili smo kompliment. Swap shirts after the game? I will see what I can do. Zanimljivo. Sad bi trebalo da krene utakmica. Da. Welcome to you all. Martin Tyler here along with Alan Smith for the semi-final of the International Club Cup. Great game in prospect. Chelsea against Real Madrid. And the winner. Ova kamera malo nije baš dobra. Look to player bit će default. Sad mi smo ovaj centralni striker, na tu poziciju sam odabrao. Pa da vidimo kako ćemo tu da se snađemo. Evo sada već dobijemo. Ovo je loše. Ja, prođi. To je to ljudi, poluvreme. 0-0. I nije zadovoljan trener Conte našom igrom, generalno nisam ni ja, ali ajmo dalje da vidimo. Sad radimo. Nekog Viljan, go ljudi! Nice passing! Delom smo zaslužni za ovaj gol. Ali je Viljan šutnuo loptu i završilo u mreži. Vodimo 1-0 od, sad da vidim, od 69. minuta. Tako da, sve smo bliži finalu ovog sezonskog kupa u Los Angelesu. Pusti mi dole. Da li je offside? Nije offside ljudi, dao je Alex Hunter go. Nema offside-a, 2-0 ljudi, posle samo 2-3 minuta, to je odmah sledeći napad. I Alex Hunter postiže go. Da vidimo još jedan put. Asistenciju Zara, nema offside-a. I kroz noge Keylor Navasu. Suknjica. Idemo, Alex Hunter, 2-0, ulazi Pedro, ne znam ko je izašao. Ušao i Kante ako nije igrao do sada. Ali i bliži smo finalu. Ne znam kako ćemo igrati protiv Bayern München ili protiv LA Galaxija. To ćemo tek kasnije vidjeti. Samo sad moramo da se odbranimo ovdje. Uspeli smo. Ne, offside je. Nije offside, super. Ajde. To je to ljudi, 3-0. Pobedili smo tehnički Real Madrid. Dakle, 3-0. Mislim da ne mogu da nas stignu sad nikako. Ne znam da li se obračuna kao naša asistencija, da ćemo te kasnije da vidimo. Ali sam veoma zadovoljan našom igrom. Benzema, Gareth Bale, mislim da će ovo biti sada 3-1. I da, 3-1 za kraj. Morali su da daju jedan gol.
ali bitno je da mi idemo u finale. I to je to ljudi, kraj utakmice, pobjeda od 3:1, dali smo 1 gol. Sad da vidim da li imamo jednu asistenciju, da li se to računa. Sad da vidim da li ćemo da zamenimo dres sa Cristiano Ronaldom. Da. Neću da zamenim dresove, ja mislim. U stvari ipak hoće, krenuo je, ja mislim da skine dres. Ali sad ćemo da vidimo da li nam se... Da, uračunava nam se i asistencija, dakle 9,0 rating, veoma sam zadovoljan. I odradit ćemo još jednu cutscenu, pa ćemo da završimo ovu epizodu. Samo da se učita, evo ga. Dakle, zamenili smo dres, dobili smo dres od Ronalda. Hey, you're really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. Mislim da se pozvao da igramo. Well, sure, you could afford me, or maybe you should come play for us. Biću cool ponovo. Maybe you should come play for us. Oh, Hunter, you are dreaming? Dream. How about a picture with Ronaldo, Alex? Yeah, there you go. Thank you. Oh, looks fantastic. Thank you very much. Super. Dakle, upoznali smo Ronalda. Evo nas sad u ovom hubu. Dobili smo neke 9 miliona predimo. 72 rating sada. Onda imamo neke atribute ovo da poboljšamo. Ajde, znam. Mislim da nemamo ništa ovdje. A idemo advance. Balje, ne znam da li će opet cutscena da bude. Neće. Ali i ući ćemo mi još jednu cutscenu ako nije utakmica. U stvari trening je. Nema veze, odradit ćemo ovaj trening pa ćemo poslije da završimo epizodu. Tako da idemo. Evo nas dakle trening u LA-u, trening, bla znam kako nam raste ovaj rating i to. Sad imamo jedan trening, against the keeper i shooting angles, idemo begin trening, mi ćemo ovo da odradimo. Da pokušamo da damo što više golova golmanu. Da, ajmo sada. Gornji levi, prečka. Na fines, ovo šutevi. Jedan gol. Upad gol, onda mašimo ovo. Brani Courtois. Ne znam kako možemo, mislim da možemo samo na drive-in da mu damo. Tako da ću sad samo to da pokušam. Da to vodimo. Čuj mene, vodimo. Od na B za sad. Mislim da ćemo biti ja. Excellent. Imamo još jednu šansu. Evo još jednu. To je to ljudi, excellent. Skoro 6000 poena, nebitno to. Idemo continue, imamo još jedan drill, shooting angles. Ovo ne bi trebalo da bude teško. Izvinjavam se. I ajmo sad da povodimo ove mete. Shooting angles. Dakle, nećemo da vežemo mete. Bitno mi je samo da ubacimo u gol. Sad znam malo da povodimo mete, ovo nema veze. Mislim da ćemo i ovo završiti sa A ocenom. Nadam se. Za sad B. I evo je A ocena, sad samo ovo da zadržimo do kraja. Mislim da neće biti problema. To je to ljudi, ocena A. I trebalo bi sad nas vratiti ovaj hub da završimo epizodu.
Da, a ocjene, porasno mi je finishing i shot power. Idemo advance, to je to. I da, evo nas u hubu. I to je to, ja mislim. Da. I to bi bilo to od ove epizode, ja se nadam da ste uživali, a ako jeste ostavite like, komentar, subscribe. I to je to, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!